turagatangiye kandi none gusa dutangira kwereka abatugezaho ukimara gushyira kuri channel Mafana Films zituka subscribe ndetse ukana n'akazogera kugira ngo tanga bandi kubona video zacu shya zikigera kuri YouTube. Wala uko niko yiswe filime yacu bagenzi, umwicanyi byanyabyo, umwicanyi ninde, aturuka hehe, ibyo tugiye kureba. Hari ikibazo cyateye mu isi gihereye mu Bushinwa, mu mujyi wa Wuhan mu Bushinwa. Hanyuma ngo tumaje gushyika muri Vision 2020 ubwo ni 2020 nibwo icyo cyorezo ngo cyaje kuba cyakwira isi yose. Ngukuntu gifata yo kigufasha ngo cyafashe umuntu akaramuka yitsamuye cyangwa se agakorora gake gusa gita gisohokana umwuka, hanyuma ngo kigahita gicakira undi muntu uri hafi ngo umwuka agahita awuhumeka, ahita yinjizamo iyo corona. Barakubwira ngo ubwoya buba mu nzira z'ubuhumekero ntabwo bubasha guhagarika icyo cyorezo kubera ko iyo virusi nto cyane ibasha gukwepa ubwo bwoya ubundi busanzwe butangira imyanda yose yinjira mu nzira z'ubuhumekero. Ubuzima bari ko hari amajoro bashaka umuti n'urukingo ariko ntabwo bari babibona. Gusa ari nk'uzivuga ko muri Afurika bamaje kuba babona umuti ndetse ngo bari gushaka n'urukingo. Icyakeka ko hari abantu bakwinjira mu gihugu maze bakinjira ni coronavirus bakaba bayanoza bari imbere mu gihugu kubera ko ibihugu ntabwo byafashe ingamba zimwe mu kwirinda iyo virusi. Hari igihugu usanga irimo cyane ariko ikindi ntayiri. Niyo mpamvu bakubwira ngo igihugu gihana ikikango ko rimwe muri amashyamba ashaka kwinjira umuntu avuye hanze y'igihugu aciye inzira twita twebwe izapanya, hanyuma akaba yakwinjirana iyo ndwara akanoza imbere mu gihugu. Bagenzeri bavura mu mashyamba hashyizwemo abarinzi bacoboka afite indwara yose ishobora kurya bafata buri muntu wese bakaba bamupima akamenya ikimugeza atafashwe n'uwo mwicanyi bavuga hano haruguru. Dutangira rimwe muri amashyamba magari yo ku mupaka bagenzi yashyizwemo abo barinzi. Hari wagendaga muri amashyamba ni muntu gana arashaka ikireka turebe bagenzi, kurikirana uhombye homba ikazi ko bakagucika kandi reka mbaye rugari. Isi hatewe umwicanyi kandi uwo mwicanyi umuntu arimo gukoraho wese arimo kumuha ubushobozi bwo kwica. Tujya rero tugupime turebe ko uwo mwicanyi atakugezeho. Banyita Professor Mafene, ishyamba ndimbaze mu myaka 30 nkora ubushakashatsi nshaka PhD. Dimutsinda uwo mwanya uze kumbuye imije usimo ndani biboko n'amacumu hamwe y'agushyirwamo profesora kubiswe. Ubundi mugira ngo nene no kunyica sinyirwaye cyane twemeje kurinda rero shyamba nta hantu najya. Pastor ujya ngo twebwe twava muri ishyamba ko turi abarinzi baryo.
nibanze ko tukujyana neza rero tugiye kukujyana nabi kandi tugukubite bya nyabyo. Uriteguye? Bya nyabyo. Reka turwane bya nyabyo rero. Sawa mu Rwanda nyawe uratangira. Iwana nicyo kintu dukoresha uburozi kabisa. Aho turakubisa. Hamagara 114 kuko nabonye afite ibimenyetso bya coronavirus. Bose mumucire hafi ndasigara murinda. Ye kwenda telefone. Okay, umureye kandi ntagucike. Yes sir. Undi ya mitu umuntu twateze cyangwa amasaha y'ingataraka none wowe nigute ukabuka nani minota 2 ni kwa muri nzo mwishyamba we nabwiye ko ishyamba rimaze imyaka 30 iri shyamba kuba mboro nabanje kuryiga ubu ngubu niteye imiti myinshi naritiritse ndikagira je numara bw'inzoka ikomeye y'umara butabasha kumfata. Reka nkubwire amwe mu mazina y'ibyorezo bikomeye byibasire umume dutuyeho. Hari wisi, hari ibibembe mu gihe cya Yesu, akaza ubushita, peste noire, akaza ibicurane byuguruka, ibicurane bya Espagne, akaza korera, hanyuma hakaza Zika, hakaza Sida, hakaza Imbasa, hakaza Ebola, hakaza za malaria ndetse n'ibindi byinshi umuntu atabasha kurondora. Ibicurane by'ingurube byahitanye za miliyoni 100.
ubu ngubu duhanganye na COVID-19. iyi ngiyo akaba ari virusi yo mu muryango w'amavirusi yitwa corona, yaje kwihinduranya ikaza mu yindi sura. Jesse wari ubizi? Yabwe turabarinzi b'ishyamba. Nasane we uranatinyuka. Reka mbwira akantu k'ingenzi wa murinzi w'ishyamba utaruzi. Baturi twigeze natwe nkeneye icyo nzi ni kuki. Hanyuma rero wa murinzi wo mu ishyamba buri icyo wafashe Ntawe nagucika. Ndakujyegeka. kagifata ikikagucika. Ikigucika kandi Ese ugucitse tucitse bita mu kotoki. Upereza. ntukarakare. Nurakara ntukicuze. Nunicuza ntuzisubireho. Kandi kora nkubwire n'ibindi byinshi. Ubundi se kutacika nakurekura ntabwo wacika. Muze uburyo nshimishije nanakwereka isura yanjye. Twazahurukanye. Ngabo mbohora mwana, mbohora nkwereke n'ibindi. Nakubesha. Undaje. Kwera kaza. Awe ngo icyo afana n'ikigucika. Hano kigucika. Ntukarakara. Nunarakara. Ntukicuze. Karonge. Professor, Ndakora mbabwire uko yangiye. Nakubwiye ngo iki? Nguwagukoreye ikosa ntukamubabarire. afana ntago tumubabarira rwose. Banza ubwe arahari cyangwa ntawe uhari? Ntawe tumubabarire ntukarakara. Akara ntukicuze. Nicuza ntukanisubireho. Ibyo biratubuza kuguca umutwe tuka. Okay. Agaho nanjye mumbabarire mbabwira n'ibindi yambwiye. Kuriya musaza zubenge. Ntabwo ashaka kubaza ubwenge koko. Ariko Afande, wamureka rwose wasanga ari ingirakamaro. ngaho turakubabariye ngaho tubwire. Ngaho tubwire. Kambwiye abaragiye. Kandi avuze ibuka ryafa. Nubabarira umuntu ntukisubireho. Akira nyine hamagara ya ambulance. Noneho turebe nimba basubiraho rwose. Ntabwo nakwisubira n'uwenda umuntu w'umugabo. Ubwo birangiye ko tubabariye. Tuzafata n'abandi. Abaganga babihuguriwe ngo bamuzane, ariko namwe mwibuke kwirinda ko mudakingiye indwara namwe yabafata. Ntawe Ngo no ntibishoboka. Byanya byose kuko yagiye.
uwo mugabo mushakire mu mashyamba, mu bishanga, mu mijyi, ahantu hose. Ubwo ni urugamba rwanyu kandi mugomba kururwana. Umugabo ugaragaza ibimenyetso, twongere kuvugana mwamubonye. Ni nuko kagenzi rero, niba Professor baje kumufata simbizi bagenzi, nanjye nuko mbibonye, gusa turabakunda cyane cyane, twizera ko namwe mudukunda cyane cyane. Nyamuneka mukomeze kwirinda COVID-19, tuzongere guhura mufite amagara mazima nk'uko bisanzwe iteka. Gukoresha iyi filime mu nyungu zawe utabiherewe uburenganzira ntabwo byemewe bagenzi. See you next time.